Imijovo yekugomela i-COVID-19 ayivumeli balandzeli bemidlalo ukuthi baye etinkundleni temidlalo. Kusukela ngalomnyaka lofile, imidlalo yebhola idlalwa etinkundleni letide babukeli. Kanti lemigomo lebekiwe ibe nemthelela longasimuhle kulomnotfo wakulelive lovele ungekho esimeni lesihle. Hulumende uhlose kuvula tinkundla temidlalo, kepha lokhu kutawendiwa ngemva kwekuthi balandzeli sebagomile. I'm asking you to go and vaccinate. I am fully vaccinated. Here I am. I'm not sick. I'm well. I'm here talking to you. Encourage everyone to get vaccinated. Let's beat the spread of COVID, and so that we can return to play. Let's vaccinate. Let's vaccinate. Vaccinate. Stay alive. Stay alive. Let's vaccinate. Vaccinate. Stay alive. If you are safe, let's vaccinate. I am safe. Stay alive. Stay alive. Kuye kwatsikameteka nemkhakha wetebuciko, kepha ke sekunengoma ngawo lomkhuhlane. Been seeing in Europe, in England, people are coming out in their numbers to the stadiums, to the theaters, to enjoy the music, to enjoy the sports. We can do the same thing here at home. Lelive linemjovo wekugoma lowanele, kepha bancane bantfu labagomako kuphindze kube nekuhudvulwa kwetinyawo. Let us be guided by science. Let us, whenever we engage on this matter, engage from a position of science. Sekela mengameli David Mabuza uhole luhambo njengasihlalo welikomiti letindvuna letehlukahlukene ekulwisaneni nalomkhuhlane. All your cultural events and creative industries as a whole, they unite the nation. So we're looking forward to you, Minister, leading the way. If sports can lead the way towards vaccination, I can assure you that all of us, we are going to vaccinate. Lomkhuhlane sowuthethe timpilo tebantfu lababalelwa ngetulu kwetinkulungwane letingemashumi lemijovo yekugomela i-COVID-19 inconywa ngekuvikela lomkhuhlane, kanti akekho umuntu lophocelekile ukuthi agome, kepha hulumende ubita bantfu ukuthi bayogoma kute bavikeleke kwentela ukuthi kuvikeleke nalabanye.